Okeyo. Kukumatend ODM kautelnegi kod Ogai Madun Burana Dr. Oburu Oginga ochako chenro mar chwalo agenda magie kor gwenge kendo jiwo mbi margi mar siasa. Ne gichako gi kaunti ma Kakamega kama ne gitayo e campaign motis ni Linda Ground. Kairo mono kata kamano ywaruok moko no mienjo e wi laro mbi ma jotelo mawuok e kaunti no ma Kakamega. Raja Fomora Cynthia Onyango lero Oburu medo kete ler ni gidhi bedo kod winjruok manyien mar kaponi gidhi siro UDA lwedo e yiero manyien kata oyo. Kaka yor jiwo mbi margi e kor gwenge, kuku mar tendo ODM ne ochako yanga campaign margi ma otisi ni Linda Ground, limbe mokwongo mane otime kaunti ma Kakamega. Iromono, Ogai mar duond buch ODM Oburu Oginga ne otiyogo mar temo kweyo liet mar siasa manie kind gavana ma Kakamega Fernandez Baraza kod jatend migao mar Saga Wycliffe Oparanya mayangore ni ne obago rombe ma ogwenyore. Gavana Oparanya kuja hapa ili atoe msimamo wa kuunganisha Kakamega, kwa sababu Kakamega is the indivisible capital of Western Region. Lazima sisi tuungane. Mimi nilienda huko kukula kidogo lunch, breakfast. Lakini nilipofika huko nikapata kuna halaiki ya watu wamenasema hawa pia ni delegates. Tuliongea kwa sababu hawa pia ni watu wetu wa Kakamega. Mimi niliongea na hawa, na mimi nilikuwa na waziri Oparanya. Nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja. Dr. Oburu olero ni ODM noliwore gi Yenda Mbewa kendo thurore tend Kenya Kwanza, okang' ma olero ni e kinde manyime dhi timore kokalo e winjruok modimbore mar neno ni ODM oyudo lemo mabup. Serikali tuliingia kwa dirisha, lakini sasa hii ambayo inakuja mbele, sisi tutaingia kwa mlango na tutanegotiate na tutahakikisha ya kwamba tumepata nguvu kushinda vile tuko hapa kwa hii broad base. Hii broad base ni kidogo tu, lakini tunataka maendeleo zaidi huko mbele. Tunataka kuwakilishwa kwa serikali vilivyo huko mbele. Tunataka kushare power. Jakom ODM Gladys Wanga korka kore omedo siro dwaro mar neno ni winjruok margi kod duond buche mamoko ok dhi ataro gi mise mag ODM. Mai wach ma osir kod jotelo mamoko ma oloso e romono. Na ile negotiation ikifanywa haitakuwa negotiation ya viti peke yake. Lazima itakuwa negotiation ya values za chama chetu kama ODM. Negotiation ya agenda yetu ambayo tuliwachwa na baba Raila Amolo Odinga. Chama ya ODM sio NGO ya kupigania watu, ya kupeana relief food, ya kufanya hii. Chama ya ODM ilitengenezwa na baba to look for political power. Kama wewe unataka kutengeneza NGO, enda tengeneza NGO yako. Waachia sisi chama chetu. Sisi tunataka tuungane na vyama vingine ili tutengeneze serikali ya 2027. Cynthia Onyango, Ramogi TV.